Moedi wa Mokgalimpopo Ngaka Pitso Mphasha o bolela ha merusu e qhomme nako eo ditho tse sa kgotsofalang di batlang ho itshohlometsa ka holoi eo seboka se tlong ho tshwarelwa ka ho yona. Ho ya ka Mphasha, sehlopha sena le ha se apere diaparo tsa mokga, empa ke batho ba rekilweng ho tla baka merusu moo ho ileng ha tlameha hore ho bitswe mapolesa. Re tloa re nyamile gore o bile le ganyane that incidents ye lo re go does not is anti PAC re bontse gape gore go re le ba PAC gore ga re lebeletse batho ba ile gore ba bontša ba khosa havoc ke ba go ba ile gore ba apere dikipa ja PAC ba bangwe ba bona re a tseba gore go ka re ya congress ro kgetha boeta pele mo ile gore ba bangwe ba ile kgethiwa hape ba bangwe ba ka no sa kgethiwa re tluile re expect gore go re ka no tla ra ba le such instances but we re sa ka ra expect gore batho ba tla tšea batho ba iseng malolo ka PAC ba apesha dikipa tša PAC gore ba tlo fosha ditena le masfika mo members tša PAC. Seboka sena ho lebeletswe hore se kwalwe ka Sontaha.